Prvih 100 besed. Oglej si sliko in povej, kaj vidiš. Živali. Kaj je to? Mačka. Kaj je to? Zajec. Kaj je to? Ovca. Kaj je to? Prašič. Kaj je to? Krava. Kaj je to? Konj. Kaj je to? Pes. Kaj je to? Vrana. Kaj je to? Polž. Kaj je to? Sova. Bravo! Super ti gre! Domači vrtec. Prijavi se in postani pravi mali genij. Hrana. Kaj je to? Jajce. Kaj je to? Mleko. Kaj je to? Sok. Kaj je to? Kumarica. Kaj je to? Paradižnik. Kaj je to? Jabolko. Kaj je to? Kruh. Kaj je to? Banana. Kaj je to? Sir. Kaj je to? Meso. Kaj je to? Sendvič. Kaj je to? Solata. Kaj je to? Sladoled. Kaj je to? Torta. Kaj je to? Makaroni. Kaj je to? Riž. Kaj je to? Lizika. Odlično! Pa ti vse znaš. Igrače. Kaj je to? Žoga. Kaj je to?
Balon. Kaj je to? Barvice. Kaj je to? Bazen. Kaj je to? Tobogan. Kaj je to? Pesek. Kaj je to? Lopatica. Kaj je to? Vedro. Kaj je to? Medvedek. Kaj je to? Škarje. Kaj je to? Punčka. Čestitam! Odlično ti gre! Narava. Kaj je to? Oblaki. Kaj je to? Sonce. Kaj pada z neba? Dež. Kaj je to? Mavrica. Kaj je to? Luna. Kaj je to? Nebo. Kaj je to? Trava. Kaj je to? Reka. Kaj je to? Drevo. Kaj je to? Roža. Čestitam! Odlično ti gre! Telo. Kaj je to? Usta. Kaj je to? Nos. Kaj je to? Oko. Kaj je to? Jezik. Kaj je to? Uho. Kaj je to? Lasje. Kaj je to? Vrat. Kaj je to? Zobje. Kaj je to? Obrvi. Kaj je to? Roka. Kaj je to? Prsti. Kaj je to? Nohti. Kaj je to? Trebuh. Kaj je to? Noga. Kaj je to? Hrbet. Kaj je to? Ritka. Super! Ti si pravi mali genij! Oblačila. Kaj je to? Hlače.
Kaj je to? Čevlji. Kaj je to? Kapa. Kaj je to? Jakna. Kaj je to? Rokavice. Kaj je to? Škornji. Kaj je to? Nogavice. Kaj je to? Spodnje hlačke. Kaj je to? Spodnja majica. Kaj je to? Obleka. Kaj je to? Pulover. Bravo, super ti gre. Promet. Kaj je to? Avto. Kaj je to? Kolo. Kaj je to? Traktor. Kaj je to? Letalo. Kaj je to? Vlak. Kaj je to? Cesta. Kaj je to? Prehod za pešce. Kaj je to? Tovornjak. Kaj je to? Ladja. Uhu! Fantastično ti gre. Kuhinja. Kaj je to? Žlica. Kaj je to? Vilica. Kaj je to? Nož. Kaj je to? Krožnik. Kaj je to? Stol. Kaj je to? Miza. Kaj je to? Skodelica. Kaj je to? Lonec. Odlično! Naša mala bistra glavca. Kopalnica. Kaj je to? Umivalnik. Kaj je to? Pipa. Kaj je to? Brisača. Kaj je to? Straniščna školjka. Kaj je to? Glavnik. Kaj je to? Zobna ščetka. Bravo! Super ti gre! Dnevna soba. Kaj je to? Računalnik. Kaj je to? Kavč. Kaj je to? Televizija.
Odlično! Pa ti vse znaš.